MCA wa wodi ya Matuju Dasimbili Ndawa ni wakulia Tongoi kwithiwa na wendo kwa enenthi alama matongo esye ivinani ya Pasaka vala ingi wena enenthi kwiyandikithia takuni makura nikana kusakwa Tongoi alama kwenda nthini wasakwa niukite wa mwaka wa 2017 Ndawani na itina kukwatiana na Ikeima Katoliki Matu nthini wa miatenyo ya nzia ya ngelanyo ila matoa isya kuma kisioni cha Kivandi nginya sokoni wa Matu. Ben Mosau ni mwandiki witoa mauvo. Aine na kavindani kanzia ya ngelanyo kwa Ikeima Katoliki. MCA Ndawa ni wenda enenthi kwikalanziani ya ulungalu kimaandiko matheu otondo mekwelesya. Umuthi ni mwetha munene kulinga na sinulata atabiwe baibone. Na asio umuthi niguo tukua ngelanyo. Otondo yesu wakwiye ngelanyo. Nikenda aduthambie mathabu ati namo. Na ni asia andu ndio ndene makwa ngelanyo. Nikenda ao mega otondo kwandikitwe. Nenda kulia andu maitu. Hu andu manoete kana hu ati noete. Tikembeta no amana. Ni athani tuona itu isu sikuma kituo chambe. Baka je 15 ndu yesu watheni no ndu witu. Na ni asia hathini no mathinu asu nikenda aduthambie awila te nacio. Hu ni kula cia andu maitu. Tondu ita mina uthambia thabu ta theayu. Tuzisi itikeke thabu ingi. Ndu iko ko biga uti atheu. MCA Ndawa ni wenda enenthi na Tongoi kwenda na wamana kwikalania kwa muuo na kuekania ila mavitania. Umuthi Good Friday na yenda baka Easter Monday. Andu ni meikala misi na family sio tenda andu mekie wendo misi kwo mekie wendo ndwani kwo na mayiki ya wendo isio ni sio kila kingi ni ngulia atongoi ala nube onthe kana matongo esie ikundizo yote mende andu ala matongo esie na andu ala matongo we nao ni makulio kwa ndaiya nigana na momende andu ala matongo esie ani ajateka u amendaya na mwangi mendaya tuyimba na mathina ko ni kula ze kwa ndaiya ema bya andu mabiti siange maekanie nikenda timbe tina mwanzo mpya tondu ita mina uthambwa na ndaka me ya Yesu kila kingi ni kula sio andu maitu. Okavindane kaunda wane waumia wetano kwa enenthi kwiyandikithia takuni makula nikana kusakua na ivindane ya vika onge ivingilila vatawa enenthi kusakua na isioni ila maumite. Silikani tunengie evuzo ya kwiyandikithia kwa sakura na ni twiwa andu mayansia ni twenda usenzi otongoi either tumia mundu kana te kionge the only zero na kumia mundu atwe kionge egwezela kulani ko ne kulia ala menda kubuta andu moze kula na ala menda kuandika andu na moze kula nondo that is the only available channel cha kumia andu kana ku retain andu ofisini ko tunengetwe 30 days between pamwe ya mbeya bakamba tuko 28 andu onde andu moze kula kila kingi ni ngwenda ukulia andu ala mama tu mathukuma ilovi mathukuma mbaza mathukuma kula kungi tondu mweno ka bidayazi kukomoka kumba tu nimukulia kwa ndaiya emba mukuni akula naku senze ikula mwete bamusi nikenda wisethia mwina wacia unene amusi nondu emba ndu kuni amusi winene amusi ukemba wi relevant nondu you are not a bona fide voter of that particular area ko ni makulia kwa ndaiya sani tangazi wisio transfer kula kuma mundu balora kunia aende balokuwa bebasio na nikulia la mama tu onde mathami kula maete matu. Vilingi wa Mauvo Tongoi TV nyanita wa Ben Mosau.